hari abantu bakomeje kuvuga ngo insengero zirafunze, ariko nagira ngo mbamare impungenge. Ntabwo insengero zifunze, hafunze inyubako, hafunze amazu twiyubakiye. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero abantu bari kwitiranya ngo insengero zirafunze rwose nibihangane bagarukira aho ngaho, kuko urusengero nyakuri ntabwo rufunze. Imana itugirire neza kandi Imana idusobanurire, kuko ijambo ry'Imana bitubwira kenshi rivuga urusengero nyakuri urwo ari rwo, urusengero rwo mu mwuka urwo ari rwo. Imana itugirire neza. Mana nziza, turagushimye, bana natwe muri iri jambo, dusobanurire Mana, utubwire ibijyanye n'urusengero kandi uduhe gusenga uko bikwiriye. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Mama Bonheur kuri Nkunda Kristo TV. Niba rero ukomeje gufashwa n'ibyo turi kuvuga, ibiganiro, indirimbo, ijambo ry'Imana bikagufasha, kora like, ukore na share ku bandi kugira ngo nawe bibafashe. Niba kandi kugeza ubu ngubu utarakora subscribe, kore subscribe kugira ngo ubutaha ijambo ry'Imana rizajya riza, cyangwa se yindi ndirimbo runaka izagiza ujye ubibona utari bisacinga. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ndashatse rero kugira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ryiza rijyanye n'urusengero, bijyanye n'insengero muri iyi minsi. Ubundi urusengero ni ahantu haba harateganyirijwe abantu gusenga, guhimbaza Imana, kuririmba. Imana itugirire neza. Ni ahantu Imana itwiteho kandi Imana idutabara. Ariko nkaba nshaka kuvuga cyane ku bijyanye n'ifungwa z'insengero muri iyi minsi, aho abantu muri make basubiye inyuma, basubizwa inyuma nuko ngo insengero zafunze. Abantu bahangayikishwa no kuvuga ngo insengero zirafunze, ariko nagira ngo mbamare impungenge, insengero ntabwo zigeze zifunga. Urusengero nyakuri ntabwo rufunze. Ntabwo mbishinyaguye cyangwa ngire gute, ariko nagira ngo usobanukirwe neza, hato hatagira umuntu ukomeza kugira ibyo yitwaza agasubira inyuma cyangwa akagwa ngo yabuze ahasengera. Imana itwiteho kandi Imana yacu idutabara. Reka dusome Abakorinto ba mbere, turasoma igice cya 3, dusoma umurongo wa 16 na 17. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 na 17 baravuga ngo, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urusengero ni twebwe. Imana itugirire neza kandi twiteho. Twajyaga twitwaza nyine twavuga ngo uyu munsi nabuze aho njya gusengera, kandi urusengero mu by'ukuri ndarufite. Urusengero rurarufite, urusengero turarufite, urusengero ruri muri twebwe. Imana itugirire neza. Reka twe kujya muri byinshi, ahubwo tubanze twongere dusome andi magambo y'Imana ashobora kudusobanurira neza. Ese urusengero bimeze bite? Ibijyanye n'insengero zifunzwe ziri gukora n'izihe? Zirahari ziri gukora zitigeze zifungwa, ndetse nta n'uwashobora kuzifunga ngo bikunde. Imana itwiteho. Reka dusome Abakorinto ba kabiri, ni igice cya 6 umurongo wa 16. Abakorinto ba kabiri igice cya 6 n'umurongo wa 16 turavuga ngo, mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo bisengwa? Kandi turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yavuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Imana itugirire neza. Mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo? Imana itugirire neza bisengwa, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Twebwe, ngenda ndashaka kwivugira kuri twebwe abantu. Ni twebwe rusengero, twebwe nitwe rusengero ruhoraho. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Hato utaza kuvuga ngo wabuze uko usenga, hato utaza kuvuga ngo wabuze aho usengera, kandi urusengero uturanye narwo ndetse ruri muri wowe. Imana itugirire neza. Reka nongereho amagambo ya nyuma ubundi twiganirire kugira ngo tubashe gusobanukirwa icyitwa urusengero nyakuri. Imana itugirire neza. Reka dusome muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 19, turasoma 21, niba ngombwa twongera no 22 kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kudusobanurira. Yesu arabasubiza ati, nimusenye uru rusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko Abayuda bati,
uru rusengero rwubatse imyaka 46 nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Imana itugirire neza. Urusengero Yesu yavugaga ni iki? Ni umubiri we. Kandi twabonye ngo azagendera muri twe, ature muri twe, abane natwe. Imana itugirire neza. Vuga ngo Yesu ubwe nawe yarabihamije ko urusengero ari we. Noneho ku murongo wa 22 bakavuga ngo nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yaravuze. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ngira ngo turasobanukiwe. Dufite abantu benshi rero muri iyi minsi basubiye inyuma, baragwa, bitwaje ngo ntibari kubona aho basengera. Kandi na Yesu ubwe baramushinyaguriye, arangije arababwira ati rero nubwo uru rusengero mugiye kurusenya, ngewe ndarwubaka mu minsi 3 yonyine. Imana itugirire neza. Aho ijambo ry'Imana ritubwiye ngo urwo rusengero yavugaga ni umubiri we. Haleluya. Hari abantu benshi rero Imana itugirire neza kandi dutabare, batajyaga bemera iby'aya magambo. Ariko abigishwa be babonye nkuko tubizi amaze kuzuka, ntiyazutse keretse batabyemera, yazutse ku munsi wa 3. Haleluya. Yarazutse ku munsi wa 3. Bivuga ngo rwa rusengero bari basenye we yari amaze kurwubaka mu minsi 3, ari narwo mu rububiri. Imana itugirire neza. Ndashaka kugira ngo rero dusobanukirwe neza ikintu bita urusengero icyo ari cyo. Ikintu bita urusengero icyo ari cyo. Ubundi hari urusengero rw'inyubako, hari n'urusengero rwo mu mwuka wera. Imana itugirire neza. Amoko y'insengero navuga ko ari abiri. Urusengero rw'inyubako ari naho tugenda twugama izuba, ari naho tugenda imvura ntitunyagirwe kubera ko rusakaye. Urwo ni urusengero rw'inyubako. Mbese muri make ni inzu. Iyo ni inzu tuba twariyubakiye. Hakaba n'urusengero rwo mu mwuka. Imana itugirire neza. Ari narwo nshaka kugira ngo dutindeho, ari narwo nshaka kukubwira ngo urunguru rwo nta n'uwarufunga ngo bimukundire. Imana itugirire neza. Iyo rwujuje ibisabwa uru rusengero, haleluya, iyo rwujuje ibisabwa, Imana itugirire neza, icyo gihe aba ari urusengero rw'Imana. Haleluya. Mbese ntimuzi ko umubiri wanyu ari insengero? Ese warubizi cyangwa ntabwo warubizi? Imana itugirire neza. Ari naho tubwirwa iri jambo tukabwirwa ngo ntabwo dukwiye gufata izi nsengero uko ziboneye. Ni insengero rwo mu mwuka twibereyemo. Imana itugirire neza. Ni nushaka uri ahantu rwa rusengero rw'inyubako rwafunzwe, rutakiri gukora, umunsi mutari kubasha kujyayo ngo muterane kubera ko rutujuje ibisabwa. Ndeka twigire ku rusengero rero uyu munsi rwuzuza ibisabwa, ntirugire umuntu warufunga, ndetse ntirunafungike rwose. Imana itugirire neza. Ahubwo icyo duharanira ni ukugira ngo niba rutari rwujuje ibisabwa, uyu munsi ni njyewe ni wowe uragira uruhare kugira ngo urusengero rwo mu mwuka rwuzuze ibisabwa. Naho ziriya zo n'ubundi imvura iragwa ikazinyagira zigahirima turabizi, ariko n'urundi rwo ntabwo rujya runyagirwa ngo ruhirime, nta rwo rujya ruhura n'ibibazo ngo ruhirime. Imana itugirire neza. Urusengero nyakuri ni wowe. Haleluya. Ni umutima uri muri wowe. Imana itugirire neza. Ahubwo turwubatse dute? Turi kuruha agaciro gute? Niba urusengero ari twe, urusengero akaba ari nge, urusengero akaba ari wowe, uru rusengero urwubatse ute? Ese uru rusengero rugera igihe ubona rugiye gusenyuka ukaruvugurura, cyangwa urarureka rugahirima? Imana itugirire neza. Abantu tugira uburyo twubaka amazu tubamo, tukagira uburyo twubakamo insengero dusengeramo. Igihe kikagera imvura ikagwa, wenda imvura ikaba yarusambura, umuyaga ukaba wahuha rukagwa rukagenda. Ariko ndashaka kukubwira ngo urusengero rwo mu mwuka, haleluya, ari rwo rwo mu mutima, umubiri ruri mu gubatse mu mibiri yacu. Urwo ngurwo rwo birasaba kugira ngo tucungacunge umunota ku munota. Ariko Imana ishimwe rwo kumuyaga utaruhuha ngo ruguruke. Imana itwiteho kandi Imana itugirire neza. Mureke twubake insengero ziri muri twe, kandi tuzazubaka tugira gute? Twirinda ibyaha. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Imana idutabare, twirinde ibyaha. Ese abantu benshi tuzi ibyaha ibyo ari byo kugira ngo urusengero rubashe kubakwa neza? Ko tumaze kumenya ko urusengero ruri muri twebwe, kumaze kumenya ko urusengero muri ngewe, ukamenya ko urusengero muri wowe, uru rusengero
uri kurwubaka uti? Uru rusengero ese ruri gusenyuka cyangwa rurimo kubakwa? Imana itugirire neza. Cyangwa se rurimo kuvugururwa? Imana itugirire neza. Birasaba kugira ngo buri umwe wese rero yanga ibyaha, yirinde ubusambanyi, yirinde amagambo, yirinde ibyaha bitandukanye. Imana itugirire neza. Wirinde kwiba, wirinde ibisuko, wirinde ibisindisha, wirinde kubeshya, mbese na bya bindi byose. Wirinde gusenga ibishushanyo, kuko nta naho twabonye dusanga rutakuye kugereranywa n'ibishushanyo bisengwa. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ni ukuvuga ngo rero bavandimwe bene data, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo nta rwitwazo na rumwe nkwiye kugira ngo urusengero, mvuga ngo urusengero rurafunze, usange ngiye mu byaha, usange ndi gusayisha, kandi urusengero ari ngewe. Bivuga ngo buriya twagiye gusenga dufata insengero zacu tukazijyana mu nyubako y'inzu, ahubwo tukajya guhurizayo kugira gute? Gusenga. Imana itugirire neza. Ese muri iyi minsi iwanyu urusengero niba rufunze ubyitwayemo gute? Aho ntiwasubiye mu bisindisha, wari warabiretse? Aho ntiwasubiye mu busambanyi, wari waraburetse? Aho ntiwasubiye mu kwiba, wari warabiretse? Ese ntiwasubiye mu kubeshya, wari warabiretse? Imana itugirire neza kandi Imana itwite. Ese ntiwasubiye mu rwangano, wari wararuretse? Imana itubere maso. Menya ngo rero nta rwitwazo nk'uko nabivuze ngo ukore ibidakorwa ngo wabuze aho uteranira, kandi wagombye guteranira mu mutima wawe, ukiherera n'Imana yawe, ugakora urusengero ruri muri wowe, ukibuka ko ugomba kuba umuyobozi w'urusengero rwawe, ukaba umuririmbyi, ukaba umupasiteri. Imana itugirire neza. Wibyibagirwa, ahubwo wowe byose biri muri wowe. Ubwo wowe ahandi bisaba ibintu byinshi, wowe urusengero rwifite muri wowe. Rwa rusengero rudasaba ibyangombwa. Ntabwo bazaza kubaza ngo ibyangombwa by'urusengero byawe ni ibihe, ngo baze bakurege ko rutujuje ibisabwa. Imana itugirire neza. Imana itwiteho kandi Imana idutabara. Buri wese mu ruhande rwe abere maso urusengero rwe kugira ngo hatabaho kugwa cyangwa gusubira inyuma. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Uwiteka ahaze kwifuza kwa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, wabanye natwe, watugiriye neza. Igaragaze muri byose, amahoro ganze muri twebwe, kandi umwuka wiragwire muri twe mu izina rya Yesu. Amen.